Pepeha. 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 Kia ora koutou katoa, ko whakarongarua te maunga, ko mokonui arangi te marae, ko utukura te awa, ko ngā tuki mata whaurua te waka, ko hokianga te moana, ko te ngahi te hapu, ko ngā puhi te iwi, ko marama Ishuat ahau. Nau mai haere mai ki te wiki o te reo Māori. Welcome to Māori Language Week. This week is all about encouraging and promoting the Māori language, and I'm encouraging everyone to give it a go. Kara whiua. Ko Tongariro te maunga, ko Taupo te moana. Ko tūwhare tō te iwi, ko te heo te tangata. Taupo District Council invites all people within our district to participate in te wiki o te reo Māori. Mō reira, kia koutou, kia kaha ki te reo, and to all of our people that are especially participating in te Taiao-Kinga, our tūwhare tō festival, kia kaha koutou ki te kōrero te reo. Kia ora.